o se mea tau te whai na lo fatua ma le tali tonu mai lima awhi o tangata na la tova awa ai e reto lima mai e lua e na la tofiwe ai le e se mea e whaingata e te ia o na whai so o se mana o ngana te sila mai no si u whawhanga lo wala au mai alongo mai o le nei o le whea ua ia au mai ua la tau mai le temi o te alu atu ai sala mo malili umai o le tuai moli maui se anganga ma e tai mai e talia Yesu e avea mamatai tō anga e ta talo mo e o vai ne i moa e le o ti te i ane watu ai no si u whawhanga lo wala au mai Ete manu malo, o isi taimi, ete whaia I rai, uso e awale tu mau ile, whawai o so ne o langa ua saa, whaamano losi, tau le tawa, tile fili o pau, a ua lava ne I to e tu. Amu ia le, whaangongo mai a whai, Faina ye lona toa sawa si tia ilangi manaya amu iale falo romaya fa awae ola Hey, Ariel, Robacho. Yeah, Joe, dapat desmet. Ya, cuy. Iwa minute ya ona material o tātou programa ni fiafi. E ona ka tūmanga ina i tūrai ona. Ya, ona tātou amateria. E ni tangi e te whaalongolongo mai pesa. Ya, ina mako kaua I re rii. E ni fiafi. Thank you for tuning in. Don't forget to share our program, Facebook.
and our YouTube channel for Molemolia. Thank you, sister. Ya alofa ku ya natu. Ya le chua. Yep. Io le tua lo mātou te mai li nea fiafi. Aptai loanga li lei ma lo walofa. E au whapena na maua le nea wanoa le di ie. E wha e nai lo por kalama pe o na masani ai i asa.
i le afiafi aso sa uma le lie e fo ua maua lenei avanoa i lenei afiafi ia e fa'aina ai lau polokalama i lenei asa fa'atai le lie le ola fa'atai le malosi fa'atai fo'i lenei aso sa matou iai le sauniga i le taeao le lie sa matou tapua'i ma watu le bi'iga ma le fa'amanū ma le fa'atai i lau fio le ngatei leo lau upu fa'auina sa fa'apena sa matou fa'alogologo ai sa fai ma fa'amanatu i o matou ola fa'alegaga ia ma fa'amanui ai o matou loto mo matou tangata e ala i lau upu i lenei aso o lea ia e whaapetai ai i lau fio lenei afiafi ia o le asa uni lo watali nei ia e whai ma o sui ma auna e ala i lau upu whaasoa i lenei afiafi i lunga o lau pokalama tuina atu i lau fio nei pokalama e amataina i ati oe ina ia whapena po i le li ie ona iai le mana o loa nganga pa ia le li ie e te whauwena i lau upu i lunga o le pokalama ina ia whapena ona whamanui ai loto ma fina ngalo o ou tangata o le a matamata mai mo mai le ne fiafi whaalongolongo e ala i lau whaamalosi le ne fiafi le li ie whaapitai me uma whaapitai le awanoa tau o matou maua e whaasoa ai ma talatala noa ai ma tala e atu ai lau fina ngalo i lunga o te penga pai lang o awala whaapaingo fie i nei o na po e mawhai ai o na matou tala e atu ai lau upu i le lalolangi atoa e ala i nei te penga pai lang le li ie whaapetai le li ie le poto whaapetai i mea ofo ngia o e whaia le li ie ia e ala i le mana o lau fio lea ta mawhaapetai me uma o no Yesu amene mamene ia mi ia le tua i le nei afiafi ia e whaapetai i le tua ia ona le nei amanoa ta ua o whapena na tātou maua o tātou wheiloa i ai i lunga o le tātou polokalama o le Jesus is the answer i le nei a sa pei o na masani ai ia le teimi whaatulanga ina e amataina ai le tātou polokalama i aso sa te tasi ia i le itu lai ongo i whaapetai i le tua ia leo o maua le nei avanoa tā ua tātou te mafuta i lunga o polokalama tai fo i le tuo leo o mawhai ona e wa ai mai mai tantanga i mai ia ma o wa ai atu ma o tala noa atu i le nea sa i lunga o tātou polokalama ia o le bi inga e wha fo i le tua tali tonu fo ia tele fo e o nisi o i tātou ia o paisau ninga i le nei taimi ia i le nei tūla o le aso ia telefo o tātou ia o le ua i tātou i maota ina ua uma mai le aso lo sa le lotu a fiafi ia i le nei aso o i le lotu o le tae au i le nei aso ia pei o i mātou ia e tasi a le mātou lotu i le aso na o le tae au ia e whapitai e lai le tua ia a whai o lewa e mai mua mai ma wha awanoa lau taimi le nei asa lungo le tātou polokalama e tātou mafutai ma tātou wha anongolongo i le upu le atua i le nei asa lea ia e si e arwi inga ma le whaatai i le atua ona o awanoa tā ua o tātou maua ia whape nā ona tātou wha o ngā le awanoa o le ala wanoa ua tātou maua i tātou wha o ngā pēla o le nei fiafi nei awanoa pe ono whai atu ia o mātou fo i e kanisia ia ona e tasi ale mātou lotu ona o mātou lo i laro kia guri whingare o au rent ia e pe o le mafu anga nā ia ale a ngā poile nā o le tātou pokalama lea la e maua i le taimi le nei i le polokalama i le afiafi e tātou te whaasoa ai whaao ngā awanoa tā ua ia aua ne i ngata i ngā o le alu le lotu le asa
e whaangai lea wano e whaangongo i le upo le atua. E le hai, e te taua a whaina e maua e whaalongo le upo le atua i le whale sa. E whai whaina maua le teimi e te awa noa i te tono lo maota. Po whea lava le mea te, e whaangai lea wano. E whainga le te mafuta i le atua, e ala i le whai tau o le tuspa ia. Te talo i le atua. Ma tūlanga whapena o le ia, en melna o le, e luato i ata tau por kalama i le afi o le asa. Ona o le avanoa le maua e whaonga ina e le por kalama. Ia mo i tātou i e tasi ale teimi o le aso e whai e o tātou maftanga, te tapua i le atua, mwhaalongolongo i le upo le atua. Ia o nisi o ekalesi o mautu me mautu le falsa le fanua ma mea whapena ia te tonu o tailua o lato lotu pe o tātou i Samoa lotu tae au ma lotu le fiapi ia au tātou nei ele o mautu me ia le lai mo ele vangoa le ia e te tātou te mafuta i lunga tātou por kalama pe ono whai atu wha whaongale mo tāua maua le wanoa ia mafuta i le atua whaongongo le upo le atua le o ngā po i lungo nei pokalama te le i o mau pokalama whakiusiano whaatala i o lo i lungo te pena whaila ia mausa wanoa alu i whaongongo ai awange i wha favorite inga le whaingolo whaongongo awange i wha favorite inga le whaingolo mata i lungo te pena whaila awange i wha peo e loa ina o e te loa o e te fia i lo pokalama ia o ngā pauala i o le pokalama le o e ke sau e ke whaongongo le upo le atua ma le ai ye whaala wai tele ye whaala wai tele lo fia te whaongongo le upo le atua ma lo oli i le upo le atua awane i ngata i na o se me se tasi ia e peona ia e pune a oi lau fifiri au hoi nei a vea le tangata na e te iloa e lo fai se por kalama i lungo te penga whai la nge whai mau whiri witi e ke alu no to se a moa se a hoi se a vanua e te ai ni au na ia po nisi fo i oro o polo mtala i fina ngalo le tu lungo te penga whai la fa vanua lo taimi te whaangorongo ai pe e te lei loa na tangata o le mea taulia o lo whaangorongo i le whetalai mai o le atua le upu o le atua so o lo so swani atu na ia te oe ia wo a inga me masani ia o le tātou pokalama ia aua nei wha a favorite inga lau whaangorongo ma lau matamata ma lau nau e matamata i pokalama wha pe nei i lungo te penga whainangi pe o no whai atu aua nei a vea lau i loa wau ia manisi atu langa e na o au e te fifi na nei a pokalama e te fifi e te sau e te matamata ai ma whaangorongo i le upo le tua le ai po fea po ai a nisi o uso to fini o tina o ta ma o lo o folfola ina le upo le tua i lungo te penga whailan ma fina ngalo Yesu Kiriso ia whaapanosa ua manua anu e whaanongonongo i le upo amen ia ai o fifili ngā i o lau a fifili i le ise le atua leo te tala i atu ma Yesu leo te taila ai ia e le whaapea fo i ese fo i Yesu ma le atua o lo tala ina e isi uso i lunga i fo i o nei te penga whailangi i folfolanga le upo le atua le ai e te tusa uma wanga o te iwa ese se tūlanga e tāla i atu i lungo te penga whailangi ia o le nara e le te tau aila i a te oe ona e alu e te whaalongolongo ai ia na tūlanga ia e tu ai lungo lau whai te lia ma lau whiwhiringa a lau ia na apo i atu te tātou uso to ta mauti na ia ma tātou a inga uma o le nei pokalama ia whaalau e tele lau fia whaalongolongo le upo le tua e mele ia e te whaafetai i le tua i le nei a manoa tāua ia ua tātou maua i le nei a fiafi ia
ne la te mia o te avele nei avano te whaatarofa atu ai I whioi o le tala le lei ia o lo sala lau solo tuli manu wha le nei kolope o tātou iai folofoloina o le upo le tua tala nuaina ma suesueina le upo le tua ia awa fi o anganga maloto o na tangata le ola wha le anganga le tangata ina ia wha pena o na olo pea ia matau I le tua ia mawhai e fina ngalo le tua lea ia e whaatalo whatua I po kalama I le ne fiafi ia o tu sunga I whawhia ngainga ma o tu whare tua I le ne fiafi whaatalo whatua I le po kalama I le ne fiafi e le ngate lea ia whaatalo whatu foi ia I sunga I whawhia au whawhia ngainga uma ia masunga I tui ina ia ale SBC Assembly of God au America nei ia o lo whapena o lo o iei le nei taimi ia sa unia tu ai fo I le fono le nei vai aso ia I lunga I le matou la ui le ele le Bay Area I le nei fiafi ia whai o tau mai mua mai mata mai ia whatalo whatu po kalama I la o tu sunga tai I le tua ia o lau mea uma tai le upo le tua ia tai fo I mpangi tia le loto o na o le a mofo le nei ava no e tātou te mafuta ai ia ma tātou lulu lima ia ma tātou a wai e fo ia wadfon tanga si o tātou e karesia Assembly of God au Samoa I lo o tonu nei Amerika o le ia whatalo whatua I le pokalama le swafa manu malo Yesu Kiriso ia o tau sunga I whawhengainga ma o tau whalitua. Te e mena I o lo whatalofa I ta māma tina au sino se o tātou atunu ia I le nei fiafi ia whaatai whaamalo whaatalofa atu le pokalama ia te o tau le nei fiafi le swafa manu malo Yesu Kiriso ia au a foi la o tau nofo te talo mo tau nofo tāpuai ia o lo alo pea o whanau I tau singo a inga I whiau manga ruenga I le aso ma le aso I le ngata I ngā ruenga ia o te tonu fo I o a inga ia whaapitai ia te o tau na ia o te māmatua mo ki nā matua ia I le neia fiafi la o tau te poinga ia I le ngata ia o te whatalo whatu I le mamalu ma le paia o ainga o ia mapa anga masani o nei po kalama I le nei fiafi ia whaatalofa atu ia te oe le swapa manu malo Yesu Kiriso ia I le nei fiafi ia vi ia le tua ia tali tonu ia o le nei aso ia whaapetai o te moni atuara o nganga whaapetai ia te o tau ona o le whaatanga ina o le nei po kalama po le nei fo I tangata ia I te tono o lau living room, tono o lau taawale, tono o lau whariwhainga ruenga, po whea lawan mea wa e maa ua mai nei por kalama. Whaafetai tele o le whaawanoa ina o lau taimi, ma le whaatanga ina o le nei taimi, ia e tātou te mafuta ai, I lunga o le tātou por kalama e ala I le upo le tua I le nei e fiafi, ia e whaafetai fo ia to telo I tātou, ia o whaamanuia I le nei aso, ia le ngata o le tātou sauninga I le nei asa e tātou te abe I le whaftai maripi inga I le tua e le ngata I leo le upo le tua amen whaftai fo I le tua I le nei aso o ia o na upo whawina sa whapena na whaamanuia I ho I le nei tangata I le nei aso le mātou sauninga ia a whai la sa e alu le lotu le aso sāni ia taritonu le anganga ua whaamanuia I le upo le atua I le nei fiafi. Ia a whaisa e alu le lotu, tau ina e alu le lotu, ia te taritonu. Ia o rongo winga e o nana e alu le lotu e te alu te moe ai. Ia a whai e te nei alu le lotu I nei aso. Ia o le au ngana o le tātou por kalama I le nei asa, ia fiafi. Ia ngā ia te oe lea sa le mau se ava noa po lea lava na mafu anga.
o le mafai ai ona e sa vali e te tonu le fale tapua i le tua mai alu tapua i le tua i nei fiafi ia o te whaatalofa atu ma whaapetai le ua maua la loa manoa e te sau e lunga o le tātou po kalama tātou te whaanongolongo me tātou taratara noa le upo le tua ia o le au ngāpo le nā o le tātou po kalama i le fiafi nei ia sa tasi le ina ia whapena o na tātou mafuta ma maua fo ile manoa tātou whaalongo i le upo le tua lea ia e whaatai e tuai ia ma whaatalofa tuai le tātou po kalama o le Jesus is the answer i le nea fiafi ia whaamone ia share le tātou po kalama lungo Facebook ia ma le YouTube ia o le tātou po kalama ia o lo live sao kua i lungo le YouTube ma le Facebook le temi ane at the same time ia lea ia mole ia mo se wa no share atu le tātou po kalama ia ina ia whapena ona watu le upo le tua i tuli manu uma o le neila lang ia whapena hoi ina ia whamanu ia i se loto po se fina ngano ina nea fiafi ia la le upo le tua ia o le nea sa ia matango fie ma whaptai le tua i le nea sa o le tātou po kalama i le sa ia o le tātou po kalama o ai aele la unga e whai masui o le mātou e karisia e la unga i esa ia o ai lava e la unga ia o le upu fo ile nā o le a tātou tala noa ai ma tātou whaasoa i lunga o le tātou po kalama i asa taitasi e fo ina le upu le tu fa manui ai mātou ia ona usau lola ia ona whaasoa atu ma whaalau i tele atu ai lunga o tātou po kalama ina ia whaamanuia i fo i o tau tangata whaamanuia i mātou i le upu le atua i le mātou sauninga ia e au ngā fo i o usau e whaasoa ma whaalau i tele atu le upu ina ia whaamanuia i fo i oi ia i le nea fiafi le upu le atua ia o le nei fo ia sa ia te o tau siringia ia ua tari tonu tele an tau masani mai ia o tau ai mai ia masani ana ma lua atu ma siu to lua po siu ainga ia sa te tasi ia le la tau te ai mai ia o na o le faia ta tau por kalama i le nei sa ia ona o le tina o le ainga ia o lo o iutai le taimi nei ia tonu fo ia o lo o mata mai le tina o le ainga i lunga o tātou por kalama i le nei aso ia ma siu tina ia o lo o pena o lo iutai ia o le tina o le ainga ia polisa ia o lo o iutai ia o lo fai malanga atu ma le afine ia spend time fo i ma le tina matua i le nei sa ia o le nei vai aso atu ia pena o le atatu le mapute ma le tina o le ainga ia e o foi le sa o le asa nei ia o tu i le ola ma le malosi ia tatu te le maputa ma le tina le ainga until the following Sunday ia o le ua o o le ua o kusa ua triple whaamangia o le tua le mele ua i lunga tātou pokalama o te whapetai i le tua ia ona o le malosi ia i le ngata o lona malosi ia ma le anganga o le tua e fesoasoani ia tia tautua ai ma au na i lunga o tātou pokalama ina ia awane i misi le upo le tua i lunga o tātou po kalama o lea ia e te whaftai i le tua ia o le mafuanga na ia wālai ona le ia i le tina a inga i lunga o tātou po kalama i le nei fiafi ia o lea ia te whataalofa atu ia nisi fo i o wō ma masani ia i lunga o le tātou Facebook o lo mata mai lunga o le tātou Facebook i le nei taimi ia whamanui atu le tua i lau whaalongolongo nei fiafi e le ngata po i lea lungo le tātou YouTube
whatarofa atu ai, ia i le uso foi, ia po o producer. Ia, le sunga ia toe leo le ne fiafi, ia vi ia le tua. Ia te mine, ia. Mana ia le mātou sauninga i le nei sa. Ia on hao le nei foi vai tau, ia o lo o sauni le mātou e kalisia po le mtanga luenga Samoa. Assembly of God i nei i Amerika ato ia i le mātou fono. Wow. Ia o le tūmalo Samoa. Ia o le ala e whai mai i nei lo host ai le Bay Area. Ia o le vai aso lante nei mai le aso nufua. Ia o le asa amata i le fono to ina ia e mai se o nisi fo i o tūlanga wa official tanga venga. Le ala sa fai le vai aso nei. Ia o le ala sa mau e lea wanoa. Sa lotu mai ei nisi o fai sunga i whawhia ngainga. Ia matu ina. Ia ele mātou sauninga i le nea sa. Ia le ngātai lea sa whaftai fo i le tua sa mātou mafuta fo i pia sa mātou fai sauninga whaatasi ma le taitai o le AOT mai Samoa i tutuila. Ia le sunga i le whaifi au ia ai wha. Te ngwasa sa mātou whapena sa mātou fai sauninga i ne fiafi. Ia le ngātai lea le sunga le tō ina whaifi au. Lea sa forfolo ina le upo le atua i le nei aso. Ia i le sunga ia te iano. Ia marifalitua. Ia marisunga hoi le whaifi au po le sunga. Si le sa te ia le mātou sauninga i le nei aso. Whamali atu ia oa nalolo swafa. Ia te tono rosi fie le tua mea uma. Le ngata hoi le ia. Whapitai hoi le nea fiafi. Ia sa mawhi roa i hoi me. Tasi fo i uso whaifi au le sunga i a timo i le nei aso le mātou sauninga. Ia sa mawhi roa i fo. Ia mawhai e fo i mātara wha ale a inga. Ia e whaptai le atua ia o le sa maule a manoa i le nei aso. Ia sa mawhi roa i matatara noa i le ngata i lea whapea se uso. Le sunga tia kongo le pulenga mai ngai Northwest le sunga ia te vanga faisina levo aso levo tausanga ia le fotua toi filoa i le ngata i le sunga tia tonga ia mai se fatua o le ia te le fa manianga le tua i le nei aso i le mato maftanga fo i ma faife au. Ia la ngona whana e tio le loto ma le anganga ona ua sia fo i le mātou e kane sia nisi fo i o whaiwhi au. Le ngata i whaiwhi au o i ngei i Amerika nei. Ia le ngata i leo o le taitai. O le taitai mai tutuila. Le sunga ia ai wha. Ia o le vi inga la ma le whaitai i le tua. Ia ona o nei wha manuanga i tele. Ia o mātou maua sa mawhai ei ona mātou whai sauninga whaatasi ai. Ia ma nei whaiwhi au. Ua lewanga i longa i ngā ruenga le atua. Ia e whaapitai ei la i le atua. Ia ona o le apu. Whamanuanga o le atua. Si mātou fo i e ka le sia. Whaapitai o lo amana ia peani nei e kalesi e uia ne toi titi. Ia ai roa ai ai le mana o le tua. Ia e fie la le anganga ma le roto ia ono o le maftanga e le sa tupu. E sa tupu nei avanoa whape nei o whaavanoa i le tua. Ia ua si ai le mato e kalesi e nisi foi. Ia o whaiwhi au ia ma nai toi ina. Ia umpai e ona mātou whai tapua i whaatasi le ne sa. Ia ma avele vi inga ma whaapitai le atua. Ia o le ne sa ia sa ponga ina le upo le atua i le sua ni toi ina.
ia te iano mai Seattle no mai le pulenga o le Northwest ia aua o le maua le ngati whaiwhi au sa whapena na te ia le matu sau ni ngai le ne sasa le ne sa ia au na mea umai o le vi inga mar whaktai i le tua ona o hawa noa ta ua o hawa noa ta ua o lo tatou maua pea i tatou te whaanongo rongo i le upo le tua sui fo i le whaanongo i le ne sa sui fo i le au mai ngā le upo le tua pe ona ufa i atu ia e a fo e ta te whaalongo i le upo le atua i le aso ma le aso. Ai ese ale o mainga o le fionga le atua, le upo le atua. Te lea o mea fo isa la unga i le sunga le to ina ia sa whapena na te leo whaiwhi au e whaasoa. Ai ese fo i le au mainga i le atua le whiau. E whainga le mena e maufa i le upo le tua le fionga pa ia le tua e whainga le oa le upo le tua le tuspa ia le tua le winga lota te titia uma mea le tuspa ia o ngā la unga pea ai ese le au mainga ma le wha o ngā ina e le tua o lona upo ai nofo mai mafofo ia o le upo le atua pe ona whai mai o a fionga uma le atua o o ia ile anganga o le atua amen o o ia ile anganga o le atua i le tuspa ia o mea uma o lo tusia i le tono o le tuspa ia ma mea o lo tatu whaitawai o lo ia ile anganga pa ia o le atua sa feta laile anganga o le atua i sa tusia le tuspa ia o le mea hoilina e uma mai lea au tupulanga ma lea au tupulanga ma lea au tupulanga e tātou te fiu e le uma o na launga ina le upo o le tuspa ia le atua amen pe ona whai atu te leo tala tuspa ia e launga pea le te leo whai au te leo sauninga e tātou te o ai ai ese au mainga i le atua o rona upo. O te tono le tuspa ia le atua e ora. E ora fina ngalo le atua le tono le tuspa ia. Mea foi le na. E atu au tupulanga nei mai si au tupulanga. E ora le upo le atua. Amen. O le mena ia e whaafetai e mo vi ia e le loto i le atua. Ia ona sa te le se whaamanianga le atua i le nea fiafi. Ia i le upo le atua sa whapena na whaamanuia i mato. Ia sa la ungaina le sunga le to ina ia te iano le nea fiafi. Ia le upo sa la ungaina le nea fiafi. O le ala atatou whaasoa i ma whaalau i tili. Ia whina ngalo le atua le nea fiafi. Ina ia whapena ona whaamanatu ai ia te oi i lau sawalinga. Oe lava ia ma le atua. Ia ele ngate leo o tatou ora whaale nganga. Ina ia mawaa o tatou ora whaale nganga i le atua. Amen. Pe ono whai atu mana. Ia le upo le atua i le ne fiafi. Te le se whaamanianga. Te le fo se whaamanatu ia te imatou. Ia mai se hau ia. Ia wa ia mo loo whaanongo i le upo le ne yaso. Le temi le tae au. Te le ngalue mai o le anganga o le atua ia tia. Sa ngā sa tui whaatu muina ma tui whaamanatu ai ia tia. Awala o sawalinga mo le atua. I le ngalue fo i le atua. Malona whina ngalo. Ia. E whapitai eila i le atua. I le ne fiafi. Ia o le upu ia. Whai mai le upu pa malus tātou te talanua im tātou wha malus. He mai. Ia awane i o tātou. Awane i o tātou wha awo ma le laulang. Amen.
Pe aua fo'i ne i o tātou aua le wha malili e ai ma le laulanga. Amen. Aua ne i o tātou wha wo ma le laulanga. E le i tala noa mai la wha apea i aua ni o tātou wo ne i o tātou wha wo matangata. Le ai. O a mea o lo o tutupu le laulanga. O a mea o lo o tau mawhai e tau wa ese atu ai o tātou mawhauwhau mo tātou o langa. I le atua. O na o mea laulanga. O mea le na o lo tala noa ai le upo le atua. Whai mai. Ia awane i o tātou wha ma le laulanga. Whatever's going on in the world, and whatever's going on behind you, next to you, try to take your focus away from God. That's what the topic is talking about. And that's what Jesus is talking about, you and I tonight. Te le se whaamanuianga le tua i le upu. Te whawhanu, ma te whaahali, ma te whaamanatu, ma te tala o te ringa i le upu ma whaalongo te toa i le upu o le atua. Ma te tala lo umawhauwhau ma lo uwaai. Amen. I le whaamanatu mai o le upu o le atua i le tae au. I le mātou sauninga e ala i le launga. Wha wina, le sunga, i le toina. I le tae au. Whai mai la le tātou tusi whaitau. Le tusi whaitau ne maua mai e le tātou upu le nei o le tātou wha marosi. E maua le i le Ioane se fulu malfitu. Ioane se fulu malfitu alo na whai upo sulu malfa. Se yo i le se fulu malval. Whai mai. Ua ou tu uatu la ua fionga i ate o ia i lātou. Ua ino fo i le lalo langi i ate i lātou. Au wai le mai le lalo langi i lātou. Whapei o au o te le mai le lalo langi. Ia, sulima. O te le o le atu ina ia e ave ese ia i lātou i le lalo langi. A ia e tausi ia te i lātou mai le olo o leanga. E le ni o le lalolangi i lātou pa pei o au fo. O te le mai le lalolangi a. Ia e whaapa ia hina i lātou i lau upumoni. O laua fionga o le upumoni lea. Whapei ona e awina mai au i le lalolangi. Ua wha pea foi au ona awina atu o i lātou i le lalolangi. Amen. Mi ia le tua. Tu so le tatalo le o le tua ina lo lata ina o ono. Rifu le teimi o le a lata ina na lu le tu Yesu Kristo. Le sa tatalo le tua i lo na so. Amen. O le lai fai mai le tatu tu me awani o tatu fa wo male la lana. Amen. O le lai tatalo le tu Yesu i le tu. Ina ia whape na peso soani i ona so. Amen. O le whai mai Yesu o tele i te talo atu ina ia ba ese mai i lātou mai le lalang. A ia whape na e peso soani ma e pui pui ia i lātou. O rongo winga. O ro o peso soani mai le tua ia te oe maa ia so a o tātou wola pē i le lalorangi ni. Ina ia pui pui mai tātou i tuina naunga o le tino.
ona o lea o lo tātou wola ma soifua pea i le nei lalolanga. O lo o mix whaasolo atua le tino ma mea whaaleanganga. O lea lai feta lai e tua i le Iesu i le atua. Whaamole mole. Pui pui ia te i lātou. Wai lātou. As. Tātou o ta ua o whanau. O a talii ma whawhine o le atua. Amen. O tātou o lo o feta lai e Iesu. O le ola au auna i le atua. E te tau ia i tātou o na whai o tātou ngā luenga. O lea. O le tuli vai i le atua. Ma le wha maoni, ma le wha atua tua i le atua. Ina ia sosoani mailo na nganga. E pui pui i a te oe mahau a o tātou soifua pēr le nei lalang. Ina ia aua ne i aise malo si anga o le tia apolo. E tau mawhai e wha se ina o lau wha ai, o lau pupola, o lau wha alongo, ma lau savali. A o tātou ngā lue pēr mo le ngā luenga le tua. Amen. E le te tau, e le au, a whai e tātou te au auna i le tua e au noa ma le te talo, ma le anga poni, ma le wha tua i le tua. E wawe ona le petia o tātou anganga i le ti apolo. Amen. O le mea le nā e tele o na tele o tātou tangata kerisiano. O na tātou wawe o na tātou pa u aise a le lava le tuli vai i le tua. Le lava le mafuta atu i le tua. Amen. Le aise whatuatua, le lava le whatuatua. Le lava le fia i mea wha le tua. Amen. O le ora au auna i le tua. E te tau o na whai o tātou tiute ma o tātou ngā luenga. Amen. E le sau le tua tu umai mea i o lima. You have to do your part. Amen. We have to do our part. E ala i lo wha maoni i le tua. Amen. Tele o tātou o tele na wabe o na tātou pa u o na o le sawa ma le mawae ma lo nau. I tuina nau o lo o mata. Tele nao nisi o tātou. Wabe o na tātou toi pa u i mea rangi o na tuina nau o mata. Amen. E wa ai e tulo wa mānei e mele mea whaato singa toi le loto. Kusa e whai le maka. E whaako singa i le loko. Amen. O le la e te talo Yesu i le tua. Hoi mai. O te le o le atu ina ia e ave ese ia te i lātou i le lalulang. A ia e tausi ia te i lātou. Mai le o le anga. Amen. Tusa o le te talo Yesu i le tua ina ia whapenana. Tausi ma pui pui i tātou. Mai i mea o leo langa nei. O ha mea leo langa nei. O tu ina naunga o mata. Tu ina nau o le mea uma lawa tu ina nau o le tino. Amen. Po le ale lewa o na tātou lolotu. Po le ale lewa o na tātou iei le ngā ruenga le tua ma whai le fina ngālo le tua. Amen. O le sau o le ti apolo le teimi nei o sau le sau o le ti apolo. O le alu fo e le pote o ma le mala malama uma tua i babia. Ai ase se ei la tātou tangata keusian. Tangata o le tua. E babia o na tātou pa u. O lea.
Tātou wha maoni i le tua e ala i le te talo i aso uma. Te talo i le atua ma wha alango lango i le nganga pa ia o le atua. Amen. Na ni loa le i Yesu. A le i Yesu e wawe ona pa lona au so. E uia na e sa whalata ina, le uso sa lona so o sa whalata ina Yesu. Ma le sa whaapiti ia Yesu. Ai ana lore le ia Yesu. E te taua ona wara au i lona tampa. Ina ia pui pui. Ina ia pui pui tātou mai meo le larulang. Mea leanga uma o le larulang. Amen. O tele fo ia tātou e tele ana tātou loa le atua. Loa le wha o tanga. Tātou malama i le upu. A oro tātou le loa pē i mea le larulang. O nisi o tātou tele lona o mai whaafita uli mpupua ngā. Wawe lona mau atu mapa u atu i mea le larulang. Wa o lisi tangata. E le tali mai lo le atua. I le mele mana o ili roto. Ia. Alu lo whaile awala wawe a olea. Tue fō i ai mea le larulang. Amen. Ia a vea tātou ma tangata e whaatua i le atua. Po o a whaafita uli o mai le oranga. Po le a fo i le malo losi o mea e te tupu mai le oranga nei. Whaatua pe i le atua. Whaamaoni i le atua. Amen. E le tu la fo ia e le atua on tangata. Ale wa umana tano Yesu. Au ngangi atu Yesu i le atua. I lona tama. Whama Yesu. O te le i te tano atu, pe o te whai atu, tama. Ia wa ese i mātou nei, i lātou nei mai le laulang. A ia e whesoa soani ma e pui pui ia te i lātou. Mwe wa aie le lofa o Yesu ia te oema. O ai tātou. O a wiwa. A lofa mai e le lifa a ola ia te tātou. O ai tātou. O tātou ni tangata e whainale foi ia i reo ranga. E o foi ia tea, e teimi e whaingale, e o ele vai. Po i tua sau luma alu, tua sau luma alu. Ai a lofa mai a Yesu. O le wha maoni nā ma le alofa o Yesu ia te oema. Po le a le tātou fo i tua ma tātou whaawo ma mana o i mea rarurang. E alofa mai a le tua ia te oi. O tātou fo i olo i whafo i le rarurangi ma whaifi ki angam tu i nau o le rarurangi. O lo alofa mai Yesu ia te oi. Amen. O le tala ma le moni lea pe a whai wa e te mata mai le nea fiafi. A whai olo e fia pe i mea laurangi. Pau e ola pe ma e whai a pe mea laurangi. O te whai atua ia te oi le nea fiafi. Te le i le whi au ma le ngānu e ngā le tuolo whaatali mai a te oi. Ua fia wha ngā ina e le tua mwha manuia le tua ia te oi. O mea li laurangi nei e le ini me e mai mau. E mai mau ai le taimi. A whai fo isa e sau i le tua. A ua toi fo i lu tua lo o ranga o na ua e wha pēr ua. E sili atu tele o wha manianga i e o lo o maua i le larangi na o e o lo tapua i le tu. Vai. O mea le nai te manatu. E se i le wha maon. O mea le larangi. O mea le larangi i le A o le ora, ma le wha manuianga le atua ia te oi, e wha ababau.
Le winga o lo tala o le ola e whaavau pe ai sau i le tua. Amen. A whai e uma atu lo o langa nei, uma atu le nei o langa a o e a bea oe, ma au na wha ma oni i le tua. Ma ua bea oe ma tali i ma whawhine o le tua. Ma le wha mau. A uma atu le nei so i fuanga. E alu lo wanganga e alu le ola e whaavau. E whaavau lo ola. A whai la e te fia pēr i mea le larorangi nei. Ma e oli pēr. Ma e se e maa o mali. Ma e enjoy le oranga fia. Ma mea wa e mawaina. Awane ingano i ati oi. Ale aire atua i ati oi. E ngata o lau fia na maom. Olinga na i mea le larorangi nei. Ai a atu le oranga nei. Lau tala atu i lau sunga i le nea fiafi, e te hi u le afi. E te awe solo i le pafi. E te langona umati ngā. O rou, le taimine, o whalongonga ngā e te moa le taimine. O whalongonga fo ina i le taimine umatu i ro, you still gonna have your 5 cents. E te langona ina le asa, male bebela. O le afi. Vai, o le ti apolo. E le o sa, o le abatu le ti apolo me e te fia ai. I le larolangi nei. E wha oli ei lo roto. Pea whai o oe le te mata mai. Aoro e fia pe i mea le larolangi. Lau tala i le afiafi nei o uso o matua o tina, o ta ma, o uso o tu whaafine o ahinga, o ma e masani. O mea le larolangi nei e ngata. E hi o mafo i mea le nei larolangi le afi. A o lo sau e ave lo wola, ma ave lo matu ina atu lo loto i le atua, ma talia Yesu ke viso i to tonu o lo wola. E atu le oranga nei, ma le soifuanga nei, e te oli, ma e te fia, e o lava i le whaapapau. I le ora e whaapapau. O le ala le mea e te moa ai ma e fifia i mea le larolangi nei. Ai whanu ai lo wanganga. E sili atu lo wola mativa. E sili atu lo polonga. E whaile fina ngalo o le atua. I mea o le larolangi nei. Ai sao lo wola i le ora e whaapapau. Amen. Awane i o tatu whaawo ma mea o le larolangi. Awa fo ine e whaamalia i ma mea o le larolangi. O mea o le larolangi nei. O mea e i u le afi. A whai o oe o le atalii ma le awhawhine o le atua. Whai mai le tuma mai Yesu o tātou oro malama o le larolangi. Ai si a mea o whai mai Yesu o tātou o malama o le larolangi. Ai si a, o nā fo i o leua i a Yesu i tutonu ia i tātou. Why? Because whai mai Yesu o ia o le malama o le larolangi. O lea la ua toi a fio atu Yesu i le langi. Tuina mai le anganga pa ia i o tātou tangata. Ma ola le anganga o le atua i te tonu o tātou loto. Ma avea i tātou o tangata o tangata kewisiano. Ua ola i le fina ngalo ma le anganga pa ia o le atua. O lea la e whai i tātou ma malama o le larolangi. Amen. A whaila o ia te oe le malama lea. E le mawhai lava o na manu malo le pouliuli ia te oe. Amen. E le mawhai o na manu malo le ti apolo ia te oe. E fiu fwai le ti apolo e tau mawhai e le petia oe. Ma tau mawhai e toi toso mai. Ma toi whafangu mai a te oe, ma toi whaailoa mai a te oe, le pongi sasa e ola mua. E le mawhai ona e toi malului. Eisea,
Ona o le ua ora le anganga o pa ia o le atua. Le anganga o Yesu I te tonu ia te oi. Wa e whaalango lango I le anganga pa ia o le atua. E fe so soani ia te oi. E ala I lau savalinga I le ora wha le anganga. Ma lou au ana atu I le atua. God that we serving is a true God. He never left us. Amen. Yes. O le tātou te ola I laurang. Moni. O le fo I tātou te sanga I ma pua ngā ma whainga tā o le oranga. E o a whapita uli. E o mai a whapita uli I o tātou oranga. Amen. E whai mai le tua. Tātou whaatua tua I le tua. A whai e te le whaatua tua I le tua. E le fia mai le tua I a te oe. Amen. O tātou, o tangata keusiano. Whai tātou ma whai oe maa o le marama lama o le lalulang. E te tau fo I la o na tātou wola ma le whaatua tua. Tupu mai whaapita uli. Tupu mai whainga tā. Mai whaaso songa. Tu mau pēr I le tua. Na o ai so o Yesu. Na o ai so o Yesu. Sa o ai pupo ngā whainta. Le tala ia pete. Le tala ia pete una ua ba ai atolo sa vali ma Yesu I lunga le vai. Angin sa vili angin matangi te mina. Vai atu Yesu ia peke. Su mai lo su sa vali ma. A o iei pete lu tonu le vai. Sa iei whaatua pete. Amen. Excuse me. Ya ana le whaatua pete. Ele te tai oso pete lu lalo malva. Vai ki estu. Sa vali ma. Sa. When he walked towards Jesus. Alo fesi. Sama lu sa vili le te mina. Ina o sa vali pekeru lunga vai towards Yesu. Inga ia Yesu. Na malu o sabi. No. It didn't. The storm was still there. The storm was still there. Aina ua pa ulu whaatutua pete. Nesa wa aila o le ngana mangoto ai. Amen. Ana ia whaatutua pea. He will keep walking. Instead of fearing the storm and start looking down and manu. E tau nuu ailon sa vali atu ia Yesu. Ole, tatou whaatutua I le tua. E ia whaapita uli e o mai le oranga. E pe e te pau. Te tūlunga. Te savali. Taftafi ma te savali. When Peter started sinking down, did Jesus let him drown? Nope, he didn't. He helped him to bring him up. E rei tūla fo ia Yesu. E rei ika fo Yesu ina wo. E rei fo se kala Yesu na whai ai peke. Sorry. Ko kiki a umani ma singa o e kapua ima e wala au mai ma e fia ma e kapua ima e kala ia lau fina ngalo. Ai ngai ke reu whakuoko. Wei lau le whakuoko ngau e pa ua. No. Le lofo le tua. Le lofo Yesu ia te oi. Pe mele kala. Faith is not about asking God.
Faith is not about asking God to stop the storm, but trusting Him to walk you through it. O le whātua, e leo se whātua e te talo i le tua ina ia tā ofile, sabili. O le tali tonu atu, ma whātua i le tua, e sa vali whātasi ma oe. Amen. Faith is not about asking God to stop the storm, but trusting Him to walk through it. Amen. Pe mai le Isaia sufa, pe mai le Isaia whātasi nā whai upo sefu, whai mai. Awa e te whewhe, awa o te ia te oe, awa e te whete pa te pāi, awa o au, o lou atua, o te wha malosia oe, e moni, o te wha sawina ia te oe, e moni o te tau pia oe i lou 5 taumatau, e iai le amio tonu. Le Isaia whātasi whai posfu, paparangi me mai, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amen. Vi ale tua o leo, awane o tātou whiwhewe. Awane o tātou whapeo o tātou wa ai atua o whatele ina le manuia o tangata o lo ola I lalulang. A o lo poronga pe tātou tangata kiusiana. Awane o tātou popole iai, awane o tātou tau mawhai e tau ta tai atu ai o tātou loto mo tātou pina nganu. I manuia o lo maua ni mea ni lalulang. Awane o tātou popole iai. Awane o tātou whiwhewe iai. Se awale whaapero o e whiu te talo I le atua. Ona pa ule o lo whaatuatua I le atua. Amen. Awani a vea mea lalulangi ma mea la e whaawowo atua I le lalulangi. Pe ono whai atu. E ngata e mea le lalulangi nei. Amen. E te le halu ma ave uma whaamanianga nei lalulangi nei ma mea uma o e mawa I le lalulangi nei. Pea uma atu lo soifua. Pea uma atu le ola I le nei lalulangi. Nope. Te lo le me mani. Te le i ora au mili o ngeo o mali li watu. Te le i ora tau whale le o apenten uma o le ngale kou meang jes ngale a kingia. Fale kai 4 milionga. Kai 4 milionga. Amen. Kai 4 milionga o kawo ngi fale. Alawo ko ngale a kingi fale. Ora ofesiri la. E te fia lai fai pe me lalulang. Wha mau ninga ngaole. O upo le atua. O mea uma I lalulangi nei e hi uma I le afi. E le ai foi se mea o le lalulangi nei e whaavavau. O mea uma fo I lo e maua I le nei lalulangi. O whaatou sina I lo loto. Ma te tai atu ai lo loto. Ma e oli ai ma e fia ai ma whai atu I nau lalulangi nei. E te le anu mabe. Amen. A e ola I le atua ma whai le fina ngalo le atua. E te le lalulangi nei. E te oli I le ola e whaavava. Tātou tangata o le atua. O lo tātou ola ma soifua pēr I le nei lalulangi. Tu mau pēr oe I le atua. Amen. Po le ade wa ai atu le tele mai o whaamanuanga I le lalulangi ma tangata
Whaamaoni pea oi ni atua. A vea pea oe mamala malama o le larolanga. A vea pea oe mamala malama I te tonu o lo nu. A vea pea oe mamala malama I te tonu o lo e kalisia. A vea pea oe mamala malama I te tonu o lo ainga. Amen. Tau mawhai pea oe ina ia whaamalie le fina ngalo mal. A le tua. Amen. Try your best to please God in your life while we're still alive in this world. Amen. E te loa. A ola lea tua I tonu o lo loto ma lo wanga. A iei fo ilea nganga o lea tua I ate. Po o fea le mea te aluai. E loa atua e tangata o ola lea tua I te tonu I ate. E loa e tangata o le larolangi nei. O ainga. O wo. O e masani I ate oe. O tangata o lo e kalisia. O lo faife au. E lato te wa aia le whaamanuianga le tua e ala mai I lo olanga. Po wā mea o le olanga sa e whaia. Sa tau walea I oe. Sa whai e oe ma pin se mea hula. Te loa ai sau te avero wola I le tua. E te wa ai e o nā mea uma le olanga palpala ma le I lea ma le tau walea sa e. E tue whaamama ma tue wa isi umai le tua. Ai te loe. O tangata sa lātou I loa le olanga sa e. O le a lātou wa aia le mamalu o le atua. E ala mai I lo olanga. O lo tautala. Mo lo savati. Awane I o tātou whaamalia I mo meo le larangi. Awa foi ne I o tātou whaawo mo meo le larangi. Amen. Ia tau mawhai, ia manu malo mai o ainga, o wo, o uso. O lo ola pea fia mea le larangi. Ia tau mawhai, ia apo ia tuai, mawhai lo ai le fina ngalo le tua. Ina ia o mai e te lia ma ave o lato ola I le tua. Awa fo ine I o tātou fosia. O le vai taimini, o whai asina whai ngata. Amen. Ua whai asina whai ngata o le olanga nei. Pei ona o whai atu. I was one of them. What my experience that I had when I was in love, tonga upule whaanga, in love in the worldly stuff. When I was on that side, looking in, I le li o lea o tangata o le tua. O te tono le li o lea le tangata o ta o tangata kiusiana. There are some killer spirits in this circle called Christians. Te whaamali atu ma o whaatu ese atu. Awa ne ti ngā se whina ngaro. Au lea nganga o lea tua. O te tala noa tuai. What my testimony and what I learned and what I experienced when I was in the worldly, when I was in love with the worldly stuff. O lo mori maulea I au ngā ina ia toe whaamanatu ia te oe tātou tangata kirisiana. Ia whai malu I tau ia I tātou. Ona o lo experience lea. O lewa o wha ngā ina. O te sau o te tāra I eile ma o ngā lua e ma
pai le fina ngalo le tu. Ina ua o iai ni lalang, ma o fia ma pai le tu ina naulo. Na o ai mai tu tonu. Na o ai mai tu tonu le mea sa o iai mo mua. I born and raised in the Christian family. Amen. So, tere o tama whai fo ila e tau wha le anga le, no. I'm just tala I atu le experience ma le mea na o wilo. Ma le mafu anga fo. E tuai ai. Ona li liu mai a nganga o tātou uso, o tātou wō, o tātou a inga, I te tonu o le whaolatanga. O lea la au te tau mawhai ina ia o whaapupulat, the experience and what I saw and what I see. And the reason why people out there still hard for them to find a way to come accept Jesus and receive Jesus in their heart. Because I was there. I experienced it, I learned from it, and I walked from it. Now I come back. Jesus used me again. To use me to be a voice of people still out there trying to come back or trying to come to receive Jesus in their heart. Ina ua o I whafu I le larulang. Ma ova ai mai tu tong. Even though waka ua ka koa ka ngaka Christian, we are Christian, we worship God, we speak about God, we spread the word of Jesus. But at the same time, in this same circle, there's some people, there's some killing spirits are in this circle. Meaning, there's some people in this circle is killing the spirit that out there in the world, they're trying to come in to be, to serve Jesus in their heart. Tala mana mo. No, tala mana mo. O tātou tangata Kirisiano, o loo malama tātou I meo le larolangi, ma meo le tino. A o tangata o loo ola pe I le tino ma whaia fianga o le olanga. I le o tai lava or even close to understand I mea o le anganga. O le wa ai mai fo I lai le tangata o loo ola ma fia pea I mea o le larolangi. I le ma whai una lātou malama. When I was out there was people still in this circle who was killing my spirit to come back. I know. My life is not basic to people my life is supposed to be focused to Jesus and Jesus only. But yet, let me tell you, only us, who's us? Us Christian that know Jesus, that understand that. But people in the world where I used to be don't understand about that. They still take what people say in their heart. They still worried about what people say about them. They still hurt when people and Christian people say about them. They are not focused to Jesus. No. Ere o lato malama. Ere o mafau I le tua, ere o mafau. Ere o popole tele I lato le fina ngalo. Male mana onga, male mana o Yesu I le o langa o tangata. All that they worried about is what people say about us. Who's us? People are in the world.
Tangata o ola pe le laurangi, they'll not have no idea what are we trying or what are we know about Jesus. That's why it's so hard for people out there in the world to come to receive the word of God. Why? Because in this circle, we have people that killed the spirit. Amen. A whai o lo ti ngalo loto mo lo fina ngalo. Ta tau nei tangata Kirsiano. O te whatu o si atu. A o le fina ngalo o le atua o lo whai mai i atea. I have to speak the truth. I have to say the truth. I thank God. O te whawhetai i le atua. Ina ua toi Yesu I o lo oranga. Why? Because sa o malama. Like I said, I was raised in a Christian family. I born in a Christian family. Sa o tari tonu I le tua, sa o tari tonu I a Yesu Keriso. Aina ua fo I lo oranga. O te whawhetai I le tua. Ona sa o wora I le whaolatanga. Na o wora mo tupu wae mai le whaolatanga. Lea sa a mawhai ei ona o le ai mai spirit tangata nei to tonu le soko nei. Ai sa o wa ai le tua. Because I understand. Because I understand. But mind you, the people that don't have no clue who this Jesus is and how to accept him, that's the people that I'm talking about. That need to know the word of God tonight. If you are watching this tonight, if you don't know Jesus, open your heart and just make a few words. Pray to God. Pray to God to come. Accept him in your heart. Tell him that you love him, that you're ready to serve him and give your life to him. O le mea nao te whawhitahi I le atua. Ona sa o wana mai le whaoratanga. Lewa o mawhai e ona o te whawhai ngō fie. Ta o te tano I le atua. Whaonga ina. Te awina mai ha o te tono ro na whaoratanga. Pe o no whai atu. Awane o tātou fosia. Whaanga lango. Whaanga ma e lango I le anganga pa I o le atua. Don't force the word of God. Mai I lo tala I tangata. I lo o le tusipa ia. O lo poto ma lo malama. E alu atu lo poto na ma lo malama na ma lo ilo le fina ngalo le tua e ano I lo poto ma lo malosi. E te tala ia tu I tangata. Lo tala ma le mon. E sau lisipu te ringa alu atu lisipu. They will never feel it. Why? Because o nai whai lungo lo malosi. Ma lo iloa. Ma lo poto I le fionga. E tu. Whalangurango I le nganga pa I o le tua. Whalango I le upo le tua. Whalango I le nganga o le tua. O na mawhaia le e tangata. Ora I le larangi mawhai ngā tui na naunga o le larangi. O na malama matalia ngō fie le upo le tua. O na o le anganga pa I o le tua wanga lua I tonu o lato loto. Ma o lato fina ngalo. O leo te whaftai I le tua.
sa o te talo i le tua no sau e amelo, te amelo wona i le tua. Ai o te rei whaia ono se tangata, po o se ba ainga, no, na o wa ahi i le tua. O le whaingo fia na, a ona i o tatou a inga mo tatou uso, e le o mana malama i le afionga, e le o mana malama i fina ngano Yesu. They will take and they will look and what people in this circle tala ma upo lo tatou whai, e tu i o tatou loto. Amen. Ole, ia awani i o tatou tusilima, awa fwoi ni o tatou aia lalo. Amen. Na sau Yesu i le lalolangi nei, ona o le tangata angasala o oe ma, maise o tangata o lo fifie pe i mea o le lalolangi. E rei sau Yesu i te tonu, e ni tangata o lo o whaolaina. So if we want people to come serve God and give their life to Jesus, whaalango-lango i le anganga pa i o le tu, e ala i lona upu, e tala i atu ina ia langona e tangata, le pa i atu le anganga pa i o le tu. Ia a vea tātou, ma tangata e fia ai, a vea tātou ma au auna e fia i le tu. Amen. Whai maile lua Timoteo, o le tātou uwha, tātou mawha i uwa i le umai la i o le tātou uwha soa i le nefia. Whai maile lua Timoteo, anam ta upa i lua, whai po sulima ma suma leon. Whai mai, ia e tau mawhai ina ia avea oe ma le ua fia mai ai le tua. O le whainga luenga, e le aise mea e maa ai, na te tala i tonuina le upu moni. A ia e tau mamao ma upu wha le lalo lang, ma le au ngā, a wae tupu a tili ai le a mio wha le mata. Work hard so you can present yourself to God and receive his approval. Be a good worker, one who does not need to be ashamed and who correctly explain the word of truth. Avoid worthless, foolish talk that only lead to more godless behavior. Amen. Ia vea tātou matanga te whiwhia i le li. Whaile ngā luenga le ti. E mai le aise mea e mai. Tā lai atu te whina ngalo le tua. Whaile whina ngalo le tua. Tā lai atu ngā luenga le aise mea e mai. Ma tā lai ina ai le upu monu. Amen. Vi ia le tua. Awane i o tātou. Whaawo ma le lalang. Awa fo ine i o tātou whamalia i ma meo le lalang. Amen. Tātou whaamalosi. Tātou sa vali ma whaatūtua ma le umsa. O ame tupu mai i o tātou o langa. O tātou soifua maola pele nei lalang. Tātou umsa i ma tātou whaatūtua i le tua. Whaamaoni. Maoni awani o tātou popone i mea o lo tupu mai o tātou o ta. Ia i tātou te patau la i le tua. Ia mawhaiaro ni whina ngaro. Ia. Mare wha maoni. Mi ia o le tua i le nefia. Wha apitaita mai lau upu sa launga le nefia. Le neaso i lau au auna. Sa wha penaan wha amanuia i o mātou loto ma o mātou whina ngaro. Lea le li ie o hoi ona o whaaso i lau upu o uma ona whaaso ina i lau au au. Ina ia whai ma whaamanianga hoi o mātou tangata, o tangata, o loo i lunga o te penga whai langi, whaalolongo ina ia mwhai. Ona ngalua e lau whina ngalo i o lātou loto mo lātou whina ngalo. Ta mawha manuia i o tangata le neiva yaso.
pui pui a te ila tau le amatanga ina o le neiva yasu i fi au mga ruenga. I le neiva yasu, whaatai ta maa, whaatai tele i lau upu. Po i alebi inga ma le whaatai i a te oe ona o lau whaamanatu, ma lau pe sosoani, mai i le anganga pa i o lau fia i o mātou tangata. Po i le vi inga ma le whaatai i a te oe ona Yesu, amen. Ia, bi ia le tua le ne fiafi. Ia, tatou, ia. Ua whaamari e ina lo fina ngalo ma lo rote ne fiafi. E ala i le upu, whauina, sa whapenao na sa. Whapenao na whaamalosi e a te oe ala i o tatou ola au na i le tua. Pe ona o whai atu, a pai o ti ngāse fina ngalo po se loto. Ia au te patu e se atu. That was not my intention, but the word of God. I had to talk and speak the truth. What I've been through and what I experienced when I was in the dark. Ole ia, whaamali o apu se upo sasi, wala vale fo i le ne fiafi. Ia, pule lo fale tua, ia whapenao na whaavano se me o lo loto, ia whapenao na whaamangalo ilo o auna i le ne fiafi. I nei, ia wafo le upo le tua, ia o le mesidi ia tea, ia mawalunga, le fina ngalo, a le tua ma whaia lo na fina ngalo, ua ia whetalai mai ia tea, e te tau ona o whaia. O lea, ia le tua, thank you Jesus, o tai le mana o le tua, ia, tautonu, o le tātou por kalama na, ia manui tele le neiva yaso, whaafitai o tātou ainga, o mai masani, o le tātou mātamata mai, mai mua mai, lungo o tātou por kalama, ia whaamanuia le tua i le neiva yaso, i fi au mga ruenga, ia whaapena ona, e ilona pui puinga ia te oi, ia whaamanuia foi, le neiva yaso, la matanga ina foi le fongo, o le SDC, Samoan District Council in USA, ia o la amataina i le neiva yaso, ia ina ia whapena ona ia i le anga le leima le alofa o le tua, ia tele fo Ionisio a inga, ia o lo whai malanga mai nungo a wala, sunga i whapea ngainga mo tu whare tua, ma inga mai kālesia, lo whai malanga mai nungo a wala i le netaimi e le ngata i leo o lungo o ea, ia whapena ona ia i le pui puinga o le atua, i lungo a wala, le ngata i leo o lungo o ea, ia a o tō malanga mai, ia o wāre wha moe moe o le neiva yaso, ia wha manu tele le atua, ila o tō whainga malanga, talo i le atua, ia whapena ona ia ilo na wha manianga, i le tātou. Sorry. I tātou maftanga, oh my gosh, tātou maftanga, ia, i le neiva yaso, ia manuia vaenga o le neiva yaso, whatu whaatu, ia, le ia, ali whaumata tu pokalama, ia, o le whatu whaatu foi, le paso le pokalama nei, le to fine, ia, fina, ai fina, we love you, it was good to see you, boss, today, whamanu te le lava le tua, le ia te oe le to fine, i whapena na i talo i le tua, ia, ina ia whapena na i pēlo na wha maharonga ia te oe le to fine, ia vefo i nei taimi, ia te whatu whatu ai si mātou a inga, ia Lisa, ia pēsia o a fine, ia Destiny, le neia fiafi, ia whatu whatu foi, malo whatu, si o mātou tina, ia aisoli, i le neia fiafi, alofa le tua, ia whapena, ona ia pēlo na wha maharonga, ia te oe le tina, ia hoa ia tu pēle mahalosi ia te oe, manu ia tele le pō i le nei aso tina, mai se o tō lua, ia se o a fini. Le ngata i lea o tātou a inga, uo, mapa anga o le tātou pō kalama, le ngata i lea sunga i whapea ngainga, o o mātamata mai lunga o tātou pō kalama i nefias, pa manu ia tele lava le tua, manu ia o le tātou pō kalama o le astofi nei,
ia e le se tātou por kalama i le astofi nei, le vai aso nei ona o te awai atu le whongtanga si o mātou tānga luenga i tū mālo Samoa i le vai aso i luma nei. Ai o le astona i whaatau nuina le tātou por kalama i le astona nei, ia a maise le asa o le ia. Don't forget our program on Saturday, Thursday night, and Thursday night this week. Yeah, we don't have any program because I'm going to be at the conference for the district conference next week. But we still have our program on Saturday at 6 o'clock, and also we still going to have our program on Sunday. At the same time, like tonight at 6 o'clock. So I want to ngano mole ya tatu tu fitawi ngata ilia fa mole mana tu le tatu pokalama ia au tu talsanga fa mole lava talo atu lo tatu ainga lotu o kalisia isunga I fa piangainga ya mo masa fa mole mana tu le nei pokalama le Jesus is the Answer podcast. I la o tau talsanga ina ia whapenao na ia ile mana o le nganga pa ia molona whauna I lunga o le tātou pokalama ina ia whapenao ona sao ma whaola ina maisia nganga ia ave I le atua ma te ria Yesu apea mo wale mo maona whaola olea ia mana tua le nei pokalama I o tau talsanga olea ia manuia tele nei vai aso I whiau mga luenga ia tātou tui whei wai ia I le astona I nei pēa o atuai le ola ia male malosi I le whaalualulawa. Good night. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way.